Živim, dobro, še spet nazaj na moj kanal, če se sprašuješ, zakaj sem isto oblečena kot v prejšnjih dveh videih, je to zato, ker snemam vse isti dan. Danes imam spet en paket, tokrat ni iz Temuja, ampak je iz Sheina, kjer imam tudi par kodic, tako da jih lahko greste počekirati tukaj in pa dal spodaj v bio tu. Je pa zelo poseben paket zaradi tega, ker so tukaj noter, so slajmi. Končno sem kupila slajme. Toliko dolgo želela, pa pol ne vem, zakaj nisem nikoli kupila, ampak zdaj jih imam. Tako da, dajmo odpreti. Pa dajmo pogledat. Koliko sem jaz excited. I'm so excited. Ok, prvi je na vrsti tale slimečič, whatever je to. Toto Tang slime. Jaz sem samo ene par stvari poklikala, tako dobesedno sploh nisem gledala, kaj je kaj. Sem slime, ok, v košarico. That is so cute. To je popcorn slime od Toto Tang, rumen je in ful mi je cute, ker je dejansko v tele škatlici bil. Zraven sem dobila še warning, choking hazard, small parts, not for children under 3 years. Se pravi, za mene ni. Pa zraven je prišel še en charm, ki je spet v temi in je popcorn bucket. Sicer ne vem, zakaj so kokice roza, zgleda kaj kot možgani, pa spet ne gleda tega nota, ok? Bomo ignorirali, ne najdem fucking lepila, ampak časih pač ne grejo stvari po načrtu, ok? I'm sorry. So adorable. Malo je težko odpreti tole. Jaz ne vem, kako se počutim glede slajmov, ker I don't wanna touch it. A imam jaz nek problem s slajmi? Obožujem jih gledati, ampak fuj, prelepo se, ne, fuj. A se temu reče, da je overactivated ali whatever, ampak prelepo se na moj prst. Čakaj, s čim ga deaktiviraš? Aha, sej se pol odlepi. Dobar, v redu, I guess. Ok, smrdi ko navadno un slime, tako smo včasih imeli veš, ko stavka kupo neke fucking basic slime, tako v trgovini. Si kdo tega spomne? Tega vonja neki nima po kokicah. To sem ful upala, da bo kak si naj zdaj ta rokav dam gor, če imam tole na ne, jaz ne morem tega. Na bruhanje mi gre. Približno mi je ratal dol spraviti, tik razen tule med prsti. In kaj naj zdaj z drugo roko naredim? I'm freaking out. Prstem sem približno rešila. V tem videu ga pač ne moram imeti gor. Jesus, ker panika me je. Zakaj so slajmi popularni? Jesus, ok. Ta slime je bil a no from me. Jaz upam, da bojo kaki drugi boljši. Gremo lepo naprej. Pa tega sem čisto pozabila noter dati. Itak bi ga ne bi več dobila ven. Teda to je neki. Whatever. Slime številka 1. Ne, hvala. Naslednji je bel slime. Tole je ice cream, homemade. Ne vem, kaj je lahko na Sheinu, kaj je homemade, ampak to je druga tekstura. Ta je dejansko malo bolj fluffy. A je to kao cloud slime? Pa tukaj noter je kravica, ker je kao milk. Zdaj pa dajmo še povohati. Wait. Dejansko ful sladkasto diši, to mi je zelo všeč. Pa ne lepi se. That's nice. Sicer je moker, snow slime? Jaz ne vem, kako se kjermo slime reče, ampak je moker. Wet residue pusti na rokah. Vidiš to? Jaz upam, da ni to kaj škodljivega. That's nice. Jaz bi mogla narediti research, kaj delaš z slime, s kjerimi. Ker vem, da na tega, če delaš te pokies, ne bo kaj dost. Ta je tak fajn. Razen tega, da imam zdaj čist mastne roke in da imam pač polno tega sranja gor. Drugač, ful fini. To je veliko boljš kot ta prvi. Definitivno. Tale je zaenkrat moj number 1, pa še jagodke so not. Kako se fajn to sliš, to morate čuti. Teh fartijev ne bo delal, ker je pač ta mehek cloudy thingy. Ampak ja, oh my god. A bi mogla ocenjevati te slime? Tak, prvemu dam 1 od 10. Temu drugemu dam 8. Ne, 7. Zaradi tega, ker je tale residue bil annoying in si mora zdaj spet roke umiti. Še en slime, vse je slime v tem videu, ne vem, zakaj bom to vsakeč rekla. Tale je roza in je, a kaj piše sploh na njem? Ja, piše, ok. Ta je tak jelly slime. A je to jelly slime? Pink Christmas soba. Ne soba. Pink Christmas boba. Pa še tele charmsi so bili zraven, ker so te mentolčki. Meni so te male stvari tako cute. What the fuck? A je trd? Ne, ni. Ok. Sem mislila, da se je deaktiviral. Ma pa tele cubes je noter. Tako da jih bom jaz zdaj speštala lepo ob mizo, tako ko pač to naj bi naredil. Pa tele bom še dala gor. Ful bilo fajn, če imela še en mikrofon, da lahko snema dejansko ASMR od teh stvari. Oh my god, jaz tu ne morem nohta dati not. Evo jih. Zdaj so povsod. In jaz bom imela celo stanovanje polno tihle charmsov. Ful so cute, drugač. Bom jaz mikrofon dol obrnila, bom probala, če se bo kaj slišal, ko bom tole speštala. To ne moreš speštati.
Ne vem, kako to na TikTok videih tako easy speštajo skupaj, ker res ni. Te kockice so ful trde. Po mojih sploh ne bi se. Ker ven padajo. To pač dejansko ni slime. To je uno sranje, veš, kar razpade skup. Veš, ful je trd. Ker raztrga se. Tako da ta slime je bil razočaranje. Pa ful diši drugač. Spet po bombonih diši, sam jaz ne vem po kjerih. Kaj pojedla bi to, ker ni za pojest. Po moje ne morem si predstavljati, kako zastrupitev, kaj dobiš, če poješ slime iz šina. Zdaj moram pa tetele pospraviti. Više dobro, da sem tole vzela, da zdaj normalno pospravim. Če rabi kdo božične čarmze, jih imam zdaj jaz ful velik. Kam naj zdaj to dam? Tega ne moram odpreti z eno roko. Vrhunsko. Bom sem jih mim zmetala. V teoriji te slime res so cool, pa cute, pa skozi bi jih žulo. Sam pa v praksi kupiš neki fucking pocen na šinu, pa si sam razočaran. Tako da gremo naprej. Mokre roke imam zdaj. Ta je pa moder. Ta sta dva. Please naj bo ta dobra. Ta sta tok cute. Zraven teh dve so še tile charmzi, tudi ta ima jagode, ta ima pa neke jajčke. Predvidevam, da je kao za Easter. Pa še nek sladoledek je vmes. To je da cute, ampak dajmo probati, če bo to v redu. Spet je tako. Nice. Oh my god, koliko to po čigumi diši. Končno en slime, ki je v redu. God, yes. Ful me mika, da bi ta dva slima skupaj zmiksala. Sam ne bom. Nočem jo uničiti. Ali narediš tak? Ne, s temi ne moreš unih bubblov delati. Z unim tekočim bi lahko naredil bubble, če ne bi bil tako sticky. Bom pa dala charms enot. Jagodke, cute. A bi lahko naredila uno, a veš, kaj te gor potegneš? In pol, jaz ne znam s slimeom delati. No, neki je. In pol bom še te dodala zraven. Oh my god. Se res delam content za otroke po novem. Ne moram priti za nohtov. Wow, kako luškano. Glavnem, to je eden. Zdaj pa damo še modrega. No, koliko je te fucking jagod. Da vidim, če modr isto diši. Ja, isti von ima. Pač vse diši po enih cukrih. Tek res gleda tako, da sta mal pretrda. Malo sta stiff. Ampak po moje, če bi jih tekle gonil neki cajta, bi po moje, ali pa tudi ne vem, bi verjetno ratala v redu. Ne vem, ne spoznam se tok na slime. Tako sem rekla, jaz slime samo gledam, nimam pojma o njih. Nikoli v lifeu niti nisem probala narediti slime, čeprav to bi bil amazing content, ampak še nikoli nisem tega probala. Te sem kar umasirala noter, kakorkoli bi to rekel. In ven padajo. Je to normalno? Ampak ja, jaz sem kar malo razočarana danes sama nad sabo. Zakaj mi je bilo tega treba? Ta dva bom imela tukaj pri računalniku in pa bom špilala z njimi medtem, ko delam. Definitivno. Roza je to cute. Temole rozastmu bom dala 9 od 10 oceno, sam zaradi tega, ker je za moje pojme mečkem pretrd. Tega modremu bom dala pa 8. Ne, 7, zaradi tega, ker mi tematika ni všeč, oziroma mi nima smisla, ker je tak jajčka, pa sladoled, pa modro je. Look satisfying, Jesus. Anyways. Ocenila sem jih, gremo naprej. Ta pa že ima charm za noter in tudi so jagode. Ne vem, ta je strawberry slime, ta dva sploh nisem pokazala. To je kao butter slime, tukaj piše. Oba dva sta butter slime. Res ne vem razlik. Fucking piše spadi happy time with boys and girls. Ta je za fantke in ta je za punčke. Wow. Eno oceno manj bom dala, sam zaradi tega, ker je roza je za punčke, modra je pa za fantke. V glavnem, tale je pa strawberry slime, ker obožujem jagode. Now we're talking. To pa je nice. To je kao ta clear slime in je amazing. Piše tukaj zadnji. Tukaj piše, če boste tole preveč gonili po rokah, boste zihar dobili raka. Malo se hecam, ampak... super. Se veste, da te stvari niso glih najbolj, ne vem, pač nočem vedeti, kakva kemija je kaj tu not. Isti von ima kot prejšen. Identičen von. Pa spet sem mal pretrd. Ne vem, zakaj so tako trdi. A je to normalno? Sam jaz ne vem, kaj naj bi bil slime. Anyway. To je bila najbolj butasta odločitev, da sem se odločila snemati tale video, ampak če ne bi se odločila, da snemam to, ne bi nikoli vedela, da ne maram slimeov. Nasleden je zelen. Fairy water. Wow. Tam ima spet te cubes noter. Zdaj jih ne bom zmučkala. I promise. Ker to je bil mistake. Tega ne morem spraviti dol. Oh my god. Ta je bolj mehek. A je to ta prava tekstura? Ker ta pa je mehek. Ta pa se lepo raztegne. Sicer se je mal strgal, mal se strga.
ampak ta pa je 10 od 10. Diši, malo po kemiji, ampak diši. Če ocenjujemo tematiko tega slajma, ne vem, kam pa še fairy water in zakaj je to zeleno in kakve veze ima to z listki. I guess fairies. Ne, kako to naredijo? Pač, ne vem. This is gorgeous. Tole je najboljši slime do zdaj. 10 od 10, obožujem ga, pa še fajn poka. Nadala nazaj, nismo še fertik, gremo naprej naslednjega. Ta pa ima 2 barve, pa še charmsi so noter. Ta je Stingray Touch Tank. Akvarij. Kalaka šlataš ribice, kar je tek zelo narobe. Po moje te ribe noter tok trpijo. Kakva je to tekstura? Spet je, tega mi je pa žal zmiksati. To pa moram ekstra biti pozorna, da bom lepo snemala. Zato, ker ga bom zmiksala. Zdaj bom dala charmse. Oh my god, kako je to cute, glej. Sicer to ni Stingray, ampak dober. Zdaj pa ga dajmo zmiksati. Spet je mal trd. Veš, kako ti kar skup zleze, pol mal. That's nice. Še lepa barva je ratala, taka svetlo modra. Sej dejansko, ko ga tekle mal miksaš skup, rata vedno bolj mehek, kar je nice, ampak ti charmsi pa spet ven letijo. Nič posebnega. Tek se mi zdi, da na Sheinu so dost vsi slajmi vsi podobni med sabo in tek, ko dobiš enega, si pač videl vse. Razen Cloud slime je bil malčkem poseben, pa ta prvi, ki je bil čisto uničen. Gremo naprej na naslednjega. Naslednji je spet je clear slime. Spet ima neke opozorila noter. To nam obral. Oh my god, ta je... To je kao honey bee. Sweet and peaceful. Wow. Tam ima te pikce noter. To mi je zelo všeč. Tako da dam mačken ekstra teksture. Pa zelo je tak, res je izgleda ka med. A diši po medu. Dajmo probat. Ne bi rekla, da ima drugačen von. Dejansko imajo vsi isti von. Dajmo ga ven vzeti. Pa zraven je še charm čebelice. Sam da jo ven dobim. Evo jo. Cute čebelica. Edino zmer bolj trd postaja. Po moje zaradi teh kugelc. Pa ven letijo. Tekstura mi je všeč. Tako zašlatati je full cool, ker so te pikice in pa je tako malo zanimivo. Ampak za tekle vleč narazen pa ni, ker pikice ven padajo, pa trd je, pa druge so pa še ročice zravno. Da spet so te drobnarije, ki so meni full cute. Tega bom ocenila za 1,5. Ne paše mi skup barvno, da so te pikice bele, to je v bistvu sam stiropor, pa pol te pisane rožce, dobro, to bi še šlo nekot, pa pol ta živo rumena čebela. Ne vem, to mi ni cute. Drugače pa zanimiva ideja, zanimiv theme, ampak bi bila ka boljš narejen. Sploh tek, oni, ki res delajo kvalitetne slajme, tisti je pa next level. In smo že pri zadnjem slajmu, to pa je milk slime, I guess, ki je spet malo drugačen, hvala bogu. Your happy time scented slime. Da vidimo, če od tam je kaj drugačen von, ko vsi ostali. Oh my god! Po čem je to diši? A je to ko mleko? I guess je. Oh my god, that is nice. Gled to. Ok, ta je tudi the perfect slime. Kako gre to lepo narazen. Wow. Ok, 10 od 10. Tak da, čakaj, kjeri so bili zdaj? Dejansko, sam ta je bil 10 od 10. Ta je bil perfect. Vsi ostali so imeli neke svoje nepopolnosti. Ta je pa perfect. Pa ne vem, po čem ima von. Ne znam ga opisati. A je to artificial von mleka? Anyways, to je vse za današnji video. Jaz sem zdaj tole s tem ne se špilala cel dan, ker sem... That's not supposed to happen. Ker je slime očitno hit or miss. Eni so bili res slabi, ampak eni so pa res amazing. Zdaj pa, če bi si zaželeli, da še kaj naročim na Sheinu ali pa ne temujo, da imate kakšne ideje za tematske videe, mi dol spodaj napište. Linke do vseh tehle izdelkov imate dol spodaj, pa tudi, kakor sem že na začetku povedala, tukaj imate še kodico za popust in pa dol spodaj v bio tu imate še linke za popuste, isto kot na temuju, samo da je Shein. Glavnem, to je to, zdaj mi bo baterija zmanjkalo, tako da moramo pohiteti. Hvala, da ste gledali tale video, dol spodaj mi napište, kjer od teh slajmov je bil vaš najljubši in pa lajkite, naročite se in me followujte na Instagramu pa na TikToku, pa se vidimo naslednjič. Ciao!